Mulanda namai kawang pabu ayen yalak ba yi nona tanapo kawang kamching ya mapaibu ngia mulan po na yanang hadaw ki yalak ba takpua jenda ngolak singna sa mulana yopatana hayang ating lak po mawong nang ha him ibu him number 337 epkay kolum dalam manit 337 mayang mainang yang canggih melamai puji number 237 okay 237 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
i tanga mabli 254. Episode na menga mamulan jam siya yalak palala. Mulan tenap mai, wang sim pabu teman fe nyompa, anyo kawang katalan ocean tinyi, kawang kemjing de pai oktiki, numan mulan de Krista tang pem pangme, wang sim panang anyo numan de pona yaknang. Tinyi teman hado kemjing me oh hio yak yang me yetailak, tau kai me mongjang me, yaha me, yong hong li bu fe, ateng lak bu fe, yong jing kawang si sau de kawang tang pem de jisu tang pem de laye shot ngok kayo teman muilan kawang mabu mabu mui man ya yang tai ha o sa awang ne hado pangyu ha da hado ngau chai tamnang tawa kawang ngau cha hado ki inang ata dengai bu apong tamni aliang pan menit Revelation chapter 22 verse 17 to hatoki inang hayang yaha hayang nyamya nyue I paikai hayang owe chainang I paikai sa ido hayang o yang linang I paina tamto owe mongnang I hunghau chane ayen yang ya hadoa iyen kawang ngau ngonang muilanda kawang muiman pa sa tuman hado hemlai awangi ma hado Apostle Creed hado awangi mengonang page number yenang lampulan ateng lakpu ngau song epha muilana awangi mengonang hem manyan wangpu page mengonang
tuman yong yang hadaw ilak jam hadaw iyang paima tui wang yopu na tuman muilan wang tang yopu jam participate na menglak ta kai ep show pu na meng kama lampulan ateng lak pu ngau song apostle create ilak jina tuman muilan ateng lak pu fe jam yong ha iha jan yi lem wang tang yang ka tok lung pu pa ok pu pa apa ka wang te tau meng nang Hayang I halong pa teman yungwan pa Jisu Krista de Awi achao yaha pum yakyang pa ngai Wang ngui pu nau ya Maria pu Pontius Pilate pang ma sangapong Tang pen ma ep li hayang mu I yim ching de yu Nhị lâm mà y lý bu mà bu yang yi y wang tang de ong hayang ka wang y ba ok bu ba yak cha yi mà shot ngo nang tau khai y yen lan hai lý bu lan ngau phan ne yu kalak tau de tau ateng lak nang tau achao ya ha de Wang pang yu ha achao pumay nok de achao lan sup sa pu de anu win ok pu de pum nyi se yang hilak de hayang akum yenang pu ayen de tawa ating lak nang amen teman muilan jam se wang tang yopa wang tang ma ngopu upa nang men achao hana Nang ang ching pai kai Wang tang ma hang ka ngoya pai Katok nyu ma tau ki nang mong hana Tenyi halak tuman de ya pa yo Ayang tuman hang ka mi ameng win buai Tau ki tuman anu o win pa Ayang atu de tuman tak woi Saaji ameng pa mabu tigya Hang ching le nang ang ching hai wong hai mikti siwa jinta ngok nang Amen Melan shot kai Sa tumana hem chai bu ngok ha Hatama hem lok lak china awang na Tawalai hem akong Sa tawalai hem akong iman de hem lok lak china daw hipak pa tamnang. Achao pa Jisu, ayong pa aha, ating palang, ating maiyan yuta, lui sa kan buwe, nang ayan pa, nang kan bucheng ilayan, ulo ku nang cheng may buang pa, make di siwa, hem fai, ing walok nang, yayan pa, anu ching na, kavari ma, tang pen pi ma, te mana nu, oi, wen, kan, te malantam, tawi pong na, may pumawi,
蒙真基督，蒙恩吧，一根不见卡多牛的伊拉，阿努因那腾，王当lâm hậu腾，阿丁lạc năng，丁么伊亚腾mang，lâm như为腾năng，哎呀哈人năng năng lui sẽ cần不见碰阿腾浪。罗库能巴千米不行巴，美的西瓦布，费因我落能，因帕阿努清呢，卡拉瑞么，当本皮么，玛纳女温将的马兰特，大卫不为不马为，阿丁巴朗见咩我能听，王爱伊的为，为满蒙为你，阿都蒙美，都我还心。蒙真基督，阿蒙很棒，一根不见卡多牛的伊拉，罗库能巴千米不行巴，美的西瓦布，费因我落能，因帕阿努清呢，卡拉瑞么，当本皮么，玛纳女温将的马兰特，大卫不能，蒙为不高为，阿丁巴朗见咩我能听，王爱伊的为，为满蒙为你，阿都蒙美，都我还心。蒙真基督，阿蒙很棒，一根不见卡多牛的伊拉，阿都蒙美，都我还心。蒙真基督，阿蒙很棒，一根不见卡多牛的伊拉。lok bua khung da yong amin yong panang ka wang mui man pha hado hem kaya jai bu anu lok bu teman mui lan da ka wang mui man pha sa to bu hai tak bulan jina yoblak jina tuman fe reverend yom pa da hipak pha tam nang Kawang awa haki nang, iye yui ching mahu, akung mabu, chaka tobu jana to maa, iye mahu apunga, ako asang yenangbu ya pailakyang. Iye dauba a kumching ninok, nok soma paidam lakyang. Hamanaksi yongwan bawa, iya yalak. Kawang da tobu, panbong hayang amonglong, yan mok yan hama hayang singingin me. Ku ilai bu mabu yici, ako asang ngok bu mabu yici, semyang bu ba yici, hayang bu sejauh bu ba, semai bu ba, ya baike sinang. Awian ausine tobu ya baike, mong mai pone yanang, tau ba tobu namno ya bailak cina, sausan balanda hipagapna. Hymn number 202.
Konjong High Secondary School, their prayer, CBCNEI, their prayer, we have yang ngonang, hayang hadama KBBB office mabu, taman pay yopum umlak jana ngaumuk pakabua, paje kamsam principal Konjong High Stream, wayang sa Konjong High Secondary ma, dwelling bu teachers staff 24, anyo non-teaching staff nga ngonang, iman ayen hay tuisho ching na yoplang. Konjong High Secondary students enrollment 485 students, Nadan 254, Sogo 231, ngonang iman ayen tuisho ching na yoblak. Yok Sangbu students land, Jambu sponsors land ayen tuisho ching na yoblak. Tening 2026 ma final examination appearne myangbu students class 10 ma 32 students, and new class 12 ma 64 students land ngonang. Iman result may okpu ngi dampa se yobla. School building ala we wangnang hado mam se we oklak jingne alam ep dampa se yobla. Konjong High Secondary Managing Director Bajay Dondao, Konyak High Chairman Bajay Tauji Nime, Wangyang Konjong High Secondary Board Member Lan Ayen Tuisho jingne yobla. Hadawa teman konyak pangjim office mebu. Ni supaya ngaumuk ma teman fai NBCCA CBCNEI pang mengonang. Tau jingna CBCNEI General Secretary Wangpu staff lan hayanga anyo CBCNEI pang mengopu Association Council lan NBCC oma atau kong kimpu Executive Secretary lan jingna General Secretary lan jingna teman hayang Ministry tu show jingna Baptist in Northeast India jingna atau ngaumuk lan. Tinyi teman pai yo ngah sabnik pu cu wan jama ating ba ma ngau ting da ting pai ia Christian testimony amai pai weibu wenyu weba hayang Baptist Christian noksa family na yelak pa ang dampao se atau ngau muklan ya teman jam se yupai bagya. Hallelujah. Ciao ba ada ba yongwan ba kawang nang moy mana dambo do ba hibak amai yen mai pai teman pai Council of Baptist Churches Northeast India. Teni CBCNEI kaya tumanda Reverend Longri missionary na Swanbu hayang hadaba kunyak pangchem mabu hadaw CBCNEI Swanbu mission kaya ligabyang bungonang hayang tini tuman council CBCNEI tay daw nang General Secretary Woyang staff lan iman hangsen ngoya bay iman sebe kawang nanga ayen chinlo bu pado hayang kawang nang yaha cha angan wong yelak po umbungodo hayang iman namnobu councils lan associations lan hangsen ngoya bay sebe sebasabu bay tuling adawanda anya na Northeast India mengobu Baptist Christian lan family ayong chana wong nanga yahama ngone tampa. Konjong High Secondary School hangiba konyak pangchim kaya mission wing chana se educational mission wing chana app hadome mabu hayam noim lan okasang tay dige pajelan yumalan yavan me officers lan missionaries lan winyu wibalan ma ngai dam dige menyong faboy teningo 485 students enrollment yang ngonang acawa kawang nang iman pai umbungova. Hayang hado institution nam nolak chengobu managing director baje Dondao, hayang chairman baje Tauji imni wuyang anya na Konjong High Secondary nam no da wanda kawang nang mabu hide emai Konjong emai pai nang mongbu lam yelak pa wine tampa. Hayang nang da panpong me hayang monglong ma ya pai bu tauba tobu nang acau lengjong hado nyujum hi ngonang. Nang bumanok sucing chona mandai ba yawang yung way bungok kumachao dam yang ba hayang daw ba si hingin panpong hayang monglong nang apabu sa tay daw iman yak mabulana dam wanang kawang mohiman tadan iman noksa pongchong jingne yepan ba nang ep angsi nang menme chona daime nang minyong fanfayup nang tolana sopa nang monga yeo. Amen.
Oyen tani special prayer Yahu Yabe Nokma Tanapa Yopuma Omlak sa tay bay bulan ngono oklak Ayang token de ngoyang bay me chiboy Aching na special prayer jabong bongyangu tanapa sa Taibu prayer agenda Nang kaokobu Ngaumik ngokuma Yopatan kay Hayang ayong lak ching na Hipak eblap Dawa kawang ngaw dawa hadawki inanggi Numan la ido hayang chonda daw ngaw ido Nanga hangingi hayang chay Mikmau bawa ngibuok Yabai ba kiembuok Ngon balan chawadam Naban balan chay buok Li balan yang yibuok Hayang pungaw amay Yok sang balanda nyaw Hadaw Jisu Krista mabu pungaw amay Punyaw bu sa iti hayang boy maabu takatin balan may dam yanggi. Hayang hadaw may dambu sagi a chajar tay pado. Si ibu kie. Tanap nango nang iyan may dambu kaya. Nino noksa may dambu kaya. May dam sagi may dambu sagi palak ma. May dam yaok lak ching na. Ating lak bu pay nang soching ma yong bu ok lak. Sa yong lak ching na hibak ep na. Kawang amoy man lang. Si yilibu kawang. Sipsi mabu kawang. Yayang mabu kawang. Daw ching na. Hadaw sipsi kawang mabuhay. May damlak pay nang. Yayang bu kawang mabuhay. Nang mabu may damlak. Nang da may damlak yapay lang mo nang. Taman mo ilan ming moy ha. Nang da mong sang adambu, nang mong meang adambu, nang mong sui adambu, hayanga nang ningnay adambu. Hangyan ngo nanggi. Tanap Jisu Krista dang da yapay lakjeng na. Ilak pahibak ep nang ningnay tango yong buok lak. Kawang amoy man, kawang amoy man. Yong lakjeng na hibak ep nang kawang amoy man, kawang amoy man. Anyay na kasi ho ang buyapan me ninok sayang ang ngoya nang ayan sayang ang ngoya juday wan ban me doy hingaw me tanap lana tambahasa jisumin ma ating lakpo pay mong yong dok yalak pa yong buok lak kawang amoy man God bless you. God bless you. Nangayen jingnese tanap hadaw hibak amay na ngonam syotengok bulan tuman yongongok bulan jing na yublak syotengok bulan tumano yong bulan bay hangyo yuyo na yecheba mahi imatak aten na mong sang mong meang bupay wang dang kawang pay mat jiya ok pungok penemeang kama kawang song dapaya teman mong jam panapabu bay yo yan noksa jing lay healing restoration you will jam si yopi bang ya yopa hallelujah achao ba da ba yung wan ba kawang nang dami yung bufaboy sa hadaba mini kondame nang kadalan Awian ausin nang kim jeng dabay hayang adaw ba inyuy me yui ating laku hawa yong yang ngonang haleluya wang dang kawang iman yong buah cajang caw mana yemang lak hang jeng na hadaw ating laku haunang hayang ating laku gaya nang dak may degi se yanyi ba Jisu Krista iyang ye tanap nang kadalan ating laka Jisu Krista nang nyicang na chuan bu jeng na Wangdang kawang nang kadalan mengobu cancer tak may namdaw Jisu Krista may namdaw haleluya wangdang kawang nang da ating lapu bay yong bu ching na hayang ating lapu bay yop bu ching na hangi ba takayden amyang mongchang tak yisigama jilo tak hangi ba yemay mo Nazareth Jisu Krista may namdaw
Jesus man mamaida. Hallelujah wang dang kawang. Hayanga hangiba mahi ima to nyai bu bai. Yo onga ine yamai bu. Takai den ngonangge. Ihai mai to nyai bu. Hadau Nazareth Jesus Christ man ma changadai lamnang. Hadau tak nang kadalan mo bu. Taidau Jesus man ma taidau. Jesus man ma changdai lamnang. Hadau tak Yisla iye na dadang. Awiyen napa na ngonangge. Nazareth Jesus Christ man ma hadau na ebadam do. Jesus man ma abdo. Jesus man ma do na ebadam do. Hallelujah wang dang kawang. Hayanga mikpo maso mongobo hadau mik mabu Nazareth Jesus Christ man ma ebadam do. Be healed in Jesus name. Jesus man ma hadau mik ebadam ba. Hallelujah wang dang kawang. Nang dapat apa boy? Oh coba kawang. Hangiba ya yak pai dak bungan angge. Hadau pai sokpu Nazareth Jesus Christ man ma kemdo. Jesus man ma lana lamdo. Be healed in Jesus name. Jesus man ma kemdo. Jesus man ma lana lamdo. Jesus man ma mai damba. Hallelujah wang dang kawang. Kasih ya bodo share damal your boy. Ngondang ngai bu ngonang ga mangai ngonang ga ina ya mai bu dakai dan bai ngonang ga atong me among me hadau say Nazareth Jesus Christ man me chau damba hayang asa Jesus man me hadau dakai dan chang dai damba pan pa yo boy hayang hadau man lainnya na pabulan say dang me wang dang ka wang nang man me chon dam boy sa nang iman da mai dam lakpa angan wong pado dakai dan balancing na mai dam do hayang wongbong na miyang bu yang bulandang ma hibang makaksu nang amoy mandam do. Hayang hanghi jingne hadaw nya na bay hadaw ngaw mag asay nang sipsi ang jing song na ya bay boy. Hayang nang iman na chana yibo ayong ya kay. Danap nang kim jing yabay okpa hospital me. Hayang atakpo silang mayoy nok me. Ayan online malay ngonang he. Nazareth Jesus Christ man me. May damlak pa ang anwong paro. Lilang mabu ayan chin ba udamba yang ayibo bay daw ba pumaynok ta anong na damba Delhi deng ngoy ada katen na pucing na sa kema yung ngobu hayang ataman district hospital deng ngoy sa takaten ng ngobulan hayang nok ma yikem yung okpa to nyaya takaten ng ngobulan say tanap nang song ya bay nang Nazareth Jesus Christ ma iman say da may damlak ba ang anwong pado siyop nang dola na sa upa ng mga iyo amen. Kay kaong moy man. Tobu namno yopu anyo pastoral prayer namanobu teman fenyom pada minyong panang. God bless you. Satu mana hem chailak Mr. Akon and friends iman akong mabu hem weng chai hipak pa tamnang.
tambu ngamai yong meaning amai pai loka tampu akon and friends no manda minyong panang hadau hem kai muilanda kawang muiman pa anu lokpu akung da kawang muiman tamsi sa tumana kawang ngau chailak hadau hipak ngonang tuman muilan yaha ma yopu fai tuman shotlak to nyai bu yichi kama alo pa ngo na ok iye mai mahyang po yong kawang da yopu fai mongchang ebyang yaha na ebyang iyan ngau chailak china tuman chung hadau ki shotha sa konyo lak china tuman fai nyom pa ida hipak pa tamnang Isibu Tenibu taidam chongyu Hayanga Wangsim Pabu Montaun ma chungyubu Chatele winyu wibalan Pumanok lo mailan Chambu members of mailan Ani utini yin kem au yong shu bu yin ba walan au yen ocean nange numan mong mai seye poni ya nang hayang numan aseda wangsim haunang teman pumai nok me hayang kebisiam me hayang konyak chateli me mabu men mai ya bai bungonang hayang hadau ki itu mana caca de wang semawe isi ya nang hadau yong me menyi me KNSK office me yup ne nyepu de hang he sisi bude teman fai yup lak ngaumik ca tamhan bu ngoyang ki tau jina numan do hadau ngaumik tamhan unang teman fai KNSK President nang cham yong lak jina setong nang yuma ponglem ya teman fai social welfare hayang women commission office ni collaborate na myang yang Newland Sokolan yome naga chateli landa last 5 years mong me social service hayang contribution me excellence service pabulan award lebu me Nagaland me ya award tau yang yengo nang tau jina excellence award teman chateli de KBCM de ya yebu jina teman moilana congratulate me ya pa ko ya thank you kawang KNSK office hayang nang ayanda muhiman yang ya tobu pabu ngonang kawang anye muhiman tanap teman fai kawang ngau book of Acts lambulan lai mabu ngau lak dogama chapter 15 tawa Acts chapter 16 do tai lebu hayang boy hipak chama YouTube teman jing YouTube de lai si bude kata cha comments pa bungo boy 16 nya wonder chapter 16 jing ko nya wonder tani Acts chapter 15 verse 29 ma wanggalak sa tai sibu sa ka comments cha pa boy hayang do 16 chapter 16 nhau yang phai ma phabu tau jing ne chapter ma yong khu yang ngau ne si do yong hi pak ya ma wang no hi so ha ga ngo bu jing na alam da chapter ma wong pong nam yang bu akan de to nyang tai la khaya sa mong si bu hayang boy kong kim bu text justice ya pa no ok ha wong pong nam yang bu jing ne hadang mo best na yang tani chapter 15 da lai yinang to ka man cham se iha Acts chapter 15 verses 29 mabu 35 tungoye cham se ihunang hanghi bible verse nya baya bu mailak Acts chapter 15 verses 29 to 50 dang waya
episode yang kema jam se iha jani lim longjing pisau landa dui dobu ha ying mabu I mabu feta dui bu yan mok mabu hayanga yicau isabu dui mabu numan yana ngoya taulan mabu numan yan maa numan maya ngolak tau kai obe iman sona day iman andiokta lai hayanga akung jam se jima tamyanga iman nyanbu lai pa hayanga iman taupa iya lai yang faime tului mai la ngau chingna iman mong mai hayanga Judas hai Silas hai hipa ne mianga iman jehe naulanda ngau mawa yang bufa hayang iman bong nang na tam hayang taume atencha nyuyang faime iman jehe naulan mapu tulumai me iman suan balan tang da lai yene tam hayang boy Silas taume mu ngona mong hayang boy Paul hai Barnabas nia alaulan mawa omyang yongwan ba ngau nyawa hayang konyawa andiok ma nyui ada me Paul hayang salaslan Jerusalem Council mabu hangi decision phaya be hadau ya yang anio andiok ma konyo ngolay anio pumanok landa kembu tau nginang hadau ma ya panyanga understanding the transition from Mosaic dietary law to the gospel. Mosaic ha yang ngau kemabu, pungau amai de cailebu yafen, temana sengayala. Hayang dietary law Leviticus 11 mengonang, Deuteronomy 14 mengonang. Leviticus hayang anio Henson me. Hayang saat temana ibu particularly verse 24 hadau me ngilak. Acts chapter 15, 29 me. Longjing pisau landa tui dobu ha yang mabu, I mabu, feta tui bu yan mok mabu, hayang yicau sabu tui mabu, noman yan ngoya, taulan mabu noman yan maa, noman maya ngolak. Ating lakpu kadalan mabu hakatong nook. Old Testament maa hadau tak yang sibu dietary law ha yang lak jeng na sang ngau kem ngonang ha maa Christian ka dalana hang na kong kem bu ha busi tau jeng na temana alam lim daleha number jama hadau ha yang jeng na sa timbu ngau kem hadau Old Testament mangobu Ni sebu bama, Jisua ha yang jeng ma nyobu. Lim sebu bama, early church, council la Jerusalem macimbu, hayang Acts chapter 15 na tahu de bungonang, hayang hadau church ma, hadau council ma, nyang dem ma, hangi decision pabu. All Testament mangobu ha yang jeng na ngaukem, lai bunmyang gam a, Leviticus lim. Hayang anu Deuteronomy Leviticus panmacha aling lim anu Deuteronomy 14:6 me laibun mianga ma split hoops hadong inang hadaw laibun mianga ma yanmok lili so phat yang no so phat pu hai sai bu hadawa clean animals mahu ki bu no yanmok lili so sok phat yang hai sai bu ha wanda hai sai ha bu hagi bu no mana ha na oklak hado ingonang hadawa chau sibu yanmok a chaulan simune hado nginang unclean animals hama yi chau bu yanmok lana hangi teman bazar ma tau bu ba ni jai ha bu ak camel uchi lakhya anu yule no hado rabbit missing one thread lebu jama hayang akta hangching ne
e sok phat nang sok phat bu ma akacham nang hapoi hay yisai mahu ge hay sai bu ba ma akai yisai tau jing ne phat pa phat yang hayang bu sai ba yisai bu hado one or the other missing sok phat da phat lak hay sok phat yang hayang bu hay yisai bu namyang ma hado yan mo ta hayang haya sai mahu ha bu gi ha hayang bu iya iyak ta le do sok a yaphat bu namyang ma hado ta tau ke ma soko phat lak bong bong aniu hado yan mo ka ha bu hayu sai ha lak bong bong mahu hayon ha bu gi si bu hado ngonang fish nya ma yang ting nya la ngo bu hangi nya ma yang ting hay nya la ngo bu hado a chau ha bu oklak yang ma ngo bu asai yo ma taulana numana ha bu oklak yang ching me chia yang yen me chia hang hi yen nya me yang ting hayang nya la ngo numane ha na ok liwi 11 me tau ki ngona tamana hado nya la ngo bu ha nang bai aniu nya la anang bu ya ha laki hunang no hado ma magro o bu ya get fish no lam ngonang semai bu nya sa teman yang yen me pho hong bu nya la yen nang bu birds au halan nulak pa au halan ya halak ying phang au lan pongkon hayang yang jing au lan ha hayang lan yu pongkon khawang yang mon au nyu nyak au han khak au nyu lan sâu au khu yang na au phoi hayang au pak hadawa nulak au halan ya halak Leviticus 11 taidri lo me hadaw ngona yan mok si lakaya insects mabu ya halak forbidden ngonang hayang be halak na ngok bu yoma nyauduk kibu habu dokta kaya mabu halak ta tenang Bible verse ta laigama ayang nyem yang aya beli pai kembu kong kembu noman jingne nulak pa tau yang boy ayang nyem yang aya beli pai kembu hanghi ka dok ma power tailak jingne aya tok ma aniu tan sok nyem yang ngo nomane ha na ok taulan yomu bu nomane taulana ha na ok nyauduk hayang taulan kibu hiwo duk hayang taulan kibu yancik hayang taulan kibu hayang duk yoyoy blood never consume because the life of the flesh is in the blood obeo daha hang jingne ayen ima ngonang Leviticus 17:11 hadawa Old Testament livi lai ngobu taidri lo halak ya halak ngau khumma hada ngonang hang jingne ayen ngobu yan mok li me ayen ima ngonang hayang tau jingne yongwan bawa nomanda haka kong kembua katalan jing anu ya tailak jingne wam chong ma sok tam do se ngau kyang pha hang heba ayen ngonang tawa anu tan dambu lingnang hama hadau daidri lo hadau ya halak sebuah hangna ngau kum lembusi hange miktak pesi number 2
purpose of the dietary laws. Hạ yên chừng ngao khâm từ bù mực đặc biệt. Separation. Israel hayang allow nations lan yuy na an tam lak chừng nè. Hadaw ya hạ bu khung, hadaw hạ bu khung. Cả ta people group pa yuy na an tam lak chừng nè se hadaw ngao khâm hạ yên chừng ngao khâm pha yang ki. Israel allow chat lan phay yuy na myang lak chừng nè. Okay. Hang na allow chat lan na khong khâm bu hạ bu tay bu hạ lak. Hayang boy Israel Bible me bu do's and don'ts. Hadaw dietary law strictly follow na mayang tau ki e. Halak adam ngo bu tau hay halak. Hama imana alaw ka dalan bay imana yuy sa ngilak. Tau jing na hadaw yuy na ngilak jing na hadaw dietary law. Yuy na mayang lak jing na dietary law hadaw payang ki. Holiness, daily reminder to live set apart. No. Yuy na an na chào ngộ lak chừng na. Tau kama imana a chào chat. Imana tau ya bu chat. Hadaw yiling bu chat se hadaw ki hadaw ya. Hang na imana a chào chat se an lak chừng na hage lak chừng na. Hayang symbolic teaching the lay wanda lepu the lay wanda Krista e tolak the lepu nyobu. Hadaw e hang heba taha si bungoy abe hadaw iya yan mok yan ngok bu khong kembu ayan yan mok hadaw i mo na hadaw taha hayang hadaw i anyo ngoy galak hibak ma Jisu Krista paibu hadaw i teman tanyibu anu ka dalan sak aja hadaw lepu ayong ngoyang gi lim subaya fan ma Jisu hayang jailai dambu tau kai ma haga ngo opai si buda menyi dengo ya haga ngo si buda Jisu pai hayang i jailai dambu Jisu ko nyobu lai phong lai leng de lai wanda ka na ja nu dambua ha ying gai yi hayang bai from the heart adawa mongjang mangai bu kai ado yang hayang atau kai Old Testament ma tawa ha ying gai yang ma tau ke ma hadaw yan na ya bango yang phai ma a chao chat se ngộ lak yang ma se isi buda Jisu nyo bu ba anua no mong chang na ngai bu ja tau kai ma at ta focus na myang ngộ bu hadaw ngau khum ma sa no man hadaw mong chang de yi do hayang hadaw mong chang ba circumcise na myang do hadaw mong chang ba bapti do mong chang ba lip do hadaw ibung ina tau kai ma at ma bu ngau khum ma bu among ba de jailai dam yang ka da ja among ma jailai lak at ma bu ba tui sau yi chon lak sa chao bu ba ka da chao yok lak hayang haki bu teaching Jisu Krista pa yang hadaw kai Christianity Jihudiland world Jihudi ka dokte hagi bu teaching pa hadaw ma yinhulano monglep Jihudilano monglep cham sa pumanok na myang Antioch me anyo alo ba pumanok lan me sa mabo hagi first century Christian land hagi ngwan de iman ba me the crisis in the early church awang ba pumanok me iman pumanok awang ba lan me sangsi ngai bua hadaw chiang mangai yang ge ya la kaya halak yichon la kaya cholak Jisu wang lam kem la kaya mosaic dietary law ma kem la Yinulan sa je pumanok ma member na myang Paul ay bidalan na konyo do mong lip yang
Jihudi lan sa ngo bunmyang kama mayang sangsin aji Jihudi wang lama hadau ya halak hadau ying lak se tau ki khak hai bai bu kai konyak wang lam hang ngo hakai kem nam kai sa tu mana hayang boy sa aji yin hulan wang lam yin hulan o nyat yang pu manok ka cham ma pu manok so chinga ngai tau jing na se Jihudi lan hadau mozaik loa yin hulan o chon lak wang bong pu manok ma teman wang lam ne hadau ki ibu ngayang ge hayang hadau chon lak wang bong si wanda i ya lak ak mai ya lak nya ala yanang bu ya lak anyu yan mok yan ha yesai bu anyu sok ya phat bu hadau ya lak ma bu alam jahi yi chi be tau jing na hadau ya halak si bu me this led to the council of Jerusalem hayang hadau church council sa ji meeting ayong chim bu ma Peter hayang Paul James wei ba na ngo yang ge James Jerusalem council kandang myang bong elak then the decision in Acts chapter 15 sa ji council ngau bu khai ngau phan na ngai bu khai hayang ngau phan yang ge lambulan pan manga na ngau phan pha bu the early church hadau council decide na myang bua Gentile Christians must follow Jewish law sa hadau ki ka ta atam ngai bu jing na hama hadau hang ge elak si bu ma Peter, Paul, hayang James lan meeting conduct na myang. Gentile believers do not have to keep the Mosaic dietary law. That was the decision. Jihudi lan oh no. Yinhulan tamana yinhulan ngo nang Jihudi na yije bwe. Hadau yinhulan hadau Jihudi mosa ngau kyang haaying hadau follow na myang lak wong pong na yimyang lak. Tanyi teman pu menok me. Sa hadau decision ya yang ki so khepu nadalan so khepu wanglam ngopu tanyi teman papti bu ki hadau o ye khaplak hayang aneu dietary law ha aying including blood consumption of pork akmai hayang alo mabu hadau yan ya alak ngopu hayang bu hadawa yin hulanda hadau pangbu yanang lak. However, they gave 4 instructions. Hadau council gaya instruction beli. Hangi follow na myang lak beli imanda lam hobu ngo yang ge. Number 1, abstain from food sacrificed to idols. Muang de kembu. Hadau muang de tobu haing ya apai bu hadau ta. Hadau yang ge. Muang de kim yang pai. Okay? Hadau ta. Hang ne hadau hak bu ne myang ga ba Jihudi landa chu dai de bok nang ge tamane do dorabu jawanda lama bu wanda iman temple me mithai jaja ki bu pha wanda nahalan hak bu adam hak bu hadau nge nang adam da tau hak bu yo bok hayang adam ma ai tawa mithai da tawa anai da imana khembu wumbu ba da taman khembumbu aji anu omlak pa tau e da khembu ba ngo nang hadau habu ba mithai mai ji hadau du winbu nala da tabu ngin coins tebi nala ma puja wanda winbu ngin sai na taman nahalan sunday school nahalan peting bu kai asong wanda hadau coins hadau ma anu ba yanang hayang bu udo muang de kembu ba yopu ba me okay tau jing na hayang boy yin hu lana hadau ki bu freedom Christian lana ha ke yap yo Jihudi lan chu dai da ba chepok anang ge hayang hadau ki teman konyak au leng wan da ngai nang bu konyak au leng wan da au je leng lak aja si bu
hay aniu konyak traditional ada alam cha ba abu ba wang lam ching ni ba ya pai ke si wanda yik ya pai ne si do ya mai hado hange ha ivory mai pa no haya no hado lukwa to dong ngau ma hado ki bu yisi ga ma alo ba items hange ji bo so tau khai ma aham lana victory ma ka si de kham vum yang leng bu nyoi ma leng ngai bu kau boy kep sau ga ma hangu anang yisi ga ma so tau ya ga ma hangu anang nik ta ya ga ma hangu anang kot so ga ma mai yang hangu yete hayang boy teman abu apa ngai bu tau abu apa u ji menyi bu chai nau lan yak ai man bulan ngai bu tau so na ngai yang tau ba so ku ba ma question hang na atam da yong pok nang lok tram da kong da o atam da yong pok nang hayang bu tinyi bu chin la lan jing ne se hado hang he de ya bai asing kala hayang boy inglang sang pen yang hom yang pemubum yang so ngok bu nyi mo hado wang lam ma te yang tau ba wang lam ngok bu yang ma se anyo ading ding ma tau gi ngok gu ma hado wa ji chon lak sunang bu hayang boy tau gi ngok bu ba achi bu ba nyi mo he o he liang na taman culture tradition ne se tinyi ngani konyak student union ga ye siang de bu ya school ma yu cha ching alam ja nyi mo no hado ya yang hado adar be bai gai si do adam ma so adam ma yan mi anu alam si hado ki ya bai ngi nang yo do jena hado na halan na hangu sing anang hayang bai konyak wanglam sa konyak uniform inyi ki bu aja naw yalan numan inyi siang nong ki bu payong lan teman konyak uniform inyi long ben ba anang hayang boy waistcoat ngonang no konyak ka design myang bu hatau ki bu chane se temana atau journalik tau angnalik hayang boy atam jingne se tawa yong adu na myang hatau ki bu sangyang ge jihudilan hai Gentiles yinulan pame awang na monglip yang iman bumenok chana saida bu jingne tau jingne iu da sa tau jing ne ilak na ngayang gi abstain from blood hang ne jiu dilan i ha bu wang lam yanang i ha bua inulan ai ha bu hama hado i ha bu kadalan phai ya ha bu a chau chat hang ga khau jam cham ha lak hang ga ngolak hang ga cham ha lak hada ihabu ngi bu nemiang kama kadalan seng dok tai lak hayang adau apu menok atam tai lak yu kung nemiang tai lak sebesa bu yanang lak tau jingna abstain from blood hada yin hulano i mai ba ta mong de kem yang bum yang bu hada ha ying mai ba alau ha lak ma ngok bu kai ma hang aha ayeng bu na aji bu kai ma hadau yan ki bu ha anio i yan ki bu ha ayeng yang hadau jiu jilan judai wan ban da ta boku sipasa ngok bu bong pong abstain from meat of strangled animals muslim lana halal imana mahu iman nying de ing te yang tuibu i ko ke musok bu yang pai ha bu ge no hayang boy hadam ibu ha ke i sok ke yuvin be bazar ma yobu lili mahu mai ta no mano si bu gi ngonang
hang ne konyak ka dalan a mau enga yang pai wat de yun I dai ne yidam ma thol yan mi sang de kong yang pum sta yang isi makada adam ma ing hekat nausilan adam ma ing lipsip adam yang atui I yang ai be ni heki ya tui bu lili yan mok ta hang na ji hu dilan atau gi bu ha bu wang lam yanang ja okay tau ke ma tau gi bu yan mok ta si yang ma tu mana pa ha nang no hayang boy Hado first Churches land Jerusalem Council ma decision pa bua hangga si besar ngolak si besar ngobuba akyang yun namang bujung ne hado iyang Belize Obama abstain from sexual immorality pongai ngambu taling hado iyang decision believe hayang mong de tobu hayang yahalap I mabu yan ngolap I yahalap ing phet de tuibu I yangai ba tuibu yan mok lili yahalap ano belisuba pongai ngambu yelingla hado beliau tanyi bu decision na Jerusalem Council me se yan yang se besang ngolak jena. Let's look carefully at Acts 15:25. Tanap teman ibu me. Hado malay wanda, hado instruction chapter 15:29 mangokbu hado me. Hado ma peli alam peli hau bu yo me hado wa anu nyina tamyang teman lay huwa. Number ja cultural or fellowship issues. Iman jing ne Jerusalem Council me face namyang bu issue culture. Jehudilan culture, Greek culture. Wanglam, buzim wanglam, yicambu. Yo ne myangbu, hada ngo yang ki. Anu fellowship. Hayang boy sa ji imana pumainok myangbu jing ne sipsa ngo ne ibu de ha ying jiang ma yisip sa ok. Table jam ya ha ok. Siang jam tamhan ya ha ok. Tau jing ne unity between Jews and Gentiles. Jehudilan hayang Gentiles in hulan sebesala hayang ibni chan memang lah hatau isu akyang ni watau bango yang ge tau kai ma hatau hangi si bu memang kama table fellowship jam se ha yang lah yamai bu jing ne jam se ngok bu yamai bu jing ne cha ni sebu bam awaiting pagan practices yamang balana ngok bu ki ngok bu lilina yang olak jing na tau kai ma idols mong de tobu haying ya alak na I ya alak na anu ing pep ing ma pet tuibu au ha yan mok yan ha ya alak na ado animals janga tau jing ne I yang gi table fellowship jing na these things were very offensive to Jews because of the Mosaic law hado mo sa ngau kum jam iman mong jang ma sa bu aje iman jude ma ngok bu jing na hado yo ong Leviticus 11 mongok bu iman jing na se yo ong pok pu ji di lan jing na yang ge hayang boy Gentiles Christian lan practice na myang lak jing na iman Jehudi lan hayang Gentiles lan iman jam se fellowship ha ying yo ok pu jing na hado issue fellowship jang se dam nang hayang hado ha ying Tiang ibu, hadau tak kai, hadau tak yang kai si ibu kai. Iman unity in the church. Ngolak jeng nese ibu, akyang nyuh ngonang. Tau kema one aspect is cultural and then fellowship, unity, purpose. Jeng nese dietary law, portion na hadau jeng neme ayang ki. Hayang atau yoma section aniu cah ngonang. Third, 1, 2, 3, 4th point. Hadawa sexual immorality. That's a moral law, not dietary law. Greek ngauma, bornea, which refers to sexual practices forbidden by God.
Hadaw ma adultery, prostitution, ano incest. Chay nào ba, nhà nào ba, phong ngambu. Hayang nga phong ngambu lili. Jingyo yang pai me, hayang manyo be, phong ngambu. Hayang nga prostitution. Sekolah na, natalana, yoy mahi yobu. Hadaw pangbu, hadaw morello. Jerusalem Council ma, hadaw pangyanggi. Hayang hadaw Leviticus 18 ma, hadaw morello ngona. Hayang hadaw ngaukem, Jehudilan. Hadaw not about Jewish sensitivity. This rule was not about Jewish sensitivity. It was about moral holiness for all Christians. Jehudilan bay, sipasa may ngok lak jeng ne. Hadaw phong ngambu mabu. Yana si ibu ngau. Iman de may lak jeng ne si bu yiji. Hayang ba hadaw kongkembu Jehudilan. Hayang yinulan kongkembu jeng ne. Hadaw phong ngambu jeng ma jawo ngok lak ba. Kak shue jawo ngok lak ba. Hadaw ngaukem morello hadaw bangonang. Awang ba ha yung yikaw ba sipasa ngok lak may jeng ne. Si ibu ba. Hayang boy ni si ibu ba morello ngok na ha yung jang yiji. Hayang hadaw yue yen pem kak shue jawo ngok lak ba. Hadaw ba Jehudilan jeng no hayang yinulan jeng no. Atan jabu jeng na yiji. Hayang boy panggalang jinde kawang ngau ma. Hadaw tak jawo ngok do si inang. Hang na hadaw lan leng daw si ibu si. Unity ngau yang ngau yang onang. Pumay nok ma sepasabu ngolak jeng na. Anyo moral purity ayen nyungo kakshue jawo ngolak jeng na. Hadaw sexual immorality mabuyan ngok daw si ibu hadaw ayen nyungo kakshue jawo ngolak jeng na. Anyo haying hangyen Jehudilan de Judai de poknangge hadaw yan mabu yan ngok daw si ibu pumay nok sepasa ngolak jeng na. Doge macha sepasa ngolak jeng na ni si ibu ba jawo sa ngolak jeng na. Christian freedom in food. Haying ma Christian land incomplete yang. Christian land dambu sila kaya. Haya pumay yapan sila kaya. Doge ma Paul il epistle ji kau ma. Christian land teman halak jeng na pangbuah hango yenang. Freedom hadaw iglak. Hayang epistle Romans chapter 14. Hayang Corinthian apong 8. Hayang apong jude pandangoy bumong ma. Inyaw laybu laywanda. Food does not determine salvation. Yan ibu tawlak jeng na se hadaw haaying kay yichi. Believers may eat different foods according to conscience. Ating lak bulan ngo nang hangi halak ngo yapay. Yan mok yan ha. Anyo wong li wong tiang hay si hang yan ngo yapay. Adam juday da tawa taha sinang. Adam juday da tawa hahu bungo nang. Habu may laksi bungo nang. Hayang Adam da ha daw matawa yamay. Adam habu da may adaw da may nang. Hayang tanyi nga niya tahu taha sa ano doktor lan inang. Tahu jeng na yui conscience hangga allowed namyang ha bu jiang ma tahu kia ha lak na inang. Hang na yan yibu tahu lak hadaw ha bu yung bu ngau kam kai ji si inang. Hayang boy hadaw freedom Christian lan teman tahu bu. Jisu Krista kaya mosaic dietary law. Mosaic ngau kumubu alaba jeng cepu ya fanda ya apa woya temanda cailebu lam nyudo webu hado kaya temanda Christian freedom hado bumay ya fan pabu hado bumay ya fana should be guided by love and self control. Hado self control and love hado kay I hau ya boy Jehudilan pai jam mangau na se kama taha yang iman ya habu kay. Ano ak may hahu ya boy,
jiu di lan pai jam ma jing yun si ka ma ta iman ak ma ya bu kai self control mau me yong hau nang ge hayang boy hadawa muslim lana halal na yang tuibu mau aji ai no sang da yang yan me hep yang tuibu hadaw mau wak ma ye yang libu ja wu ma ining de chuat da libu ja hadawa ya lak kai si iman ya bu kai hang na sip salak jeng na hadaw ki bu self control hang na champa khung de adu na myang bu jeng na hayang hadaw ki ngop na myang kam yan lak na ngai bu jeng na ha ying jeng ma yan lak jeng na hang jeng na ha ying ba yan ni bu do lak jeng na akyang ni yi ji hayang boy culture tradition yu yu na ngop de bu tau ke ma kan bu pai self control pai hado teman ha ok lak na myang si bu ya ok lak na myang si bu hayang ba hado ki teman na self control pai kan bu pai cha pai ngop lak jang inang everything is permissible but not everything is beneficial awang ba Corinthians 10:23 say hay mai lak hapoi say wong nang na yatam demanda say hay mai lak tau kai ma say hay mai lak si bu ma say ya hay ling lak si bu ji bu kai wong pong na myang bua adam hay ngok bu da not everything is beneficial even though everything should be okay for you to eat or to practice. Tau jina what is beneficial for you? Hang hi nang da may lak si, hadaw may lak pa, ya lak jina inang. Kimi kau me. Acts chapter 15 kaya tamanda hang hi ba mosa lo mo bu anu Jesu Krista teaching ye kau da ya abai hadaw tamanda lam honang salvation is by grace not by dietary laws. Yan ni bua halak ya halak sa ngau kum chon bu dang ma yiji hayang boy Jesu Krista da ating lakpu hayang hadaw Krista kawang sipsi saha kaya hadaw yan ni bu. Our Christian freedom should be used with love. Yang ge teman na ngopu hadaw pumaya fan hadaw kan bu fai chon lak kadalan maya tamlak na yichi. Moral purity is always required. Moral law. Haying bahay do hayang boy pongangambu yando sibu hadawa haying chiang yichi. Hadawa adjustment do yichi. Hayang boy hadawa moral law. Hadaw moral law ba chindeng olak. Jiudilano yinhulano chon lakpa. This refers to God's eternal standards of right and wrong. 10 Commandments is a moral law. Taku talay Muang de takum. Tak tui, ngonang buhay. Tapung tangam, ngobo. Those are moral law. Hadawa adjustment to yijibu. Ha yang kibu yijibu. Hadaw inang. Lying, stealing, adultery, murder are not cultural or ceremonial. They are moral absolutes. Hay chon lak, hay ngok lak pa. Taman pumainok me, Christian ayan me. Tawkama, we are saved by grace through faith, not by law. Moral law still reflects God's character and guides holy living. Dietary law was necessary. I will not say it was kind of a temporary or not necessary. Hayang boy, it was necessary. However, fulfilled in Christ. But sometimes observed for unity. Tani hadaw dietary law wongpong na miyang bujing na hipak chama iman da wongpong na miyang bujing na chonyang ki. Hayang boy sa ji hadawa Jesu Krista ma ata da ngai de bu. Hayang hadaw ata da ngai bujing na. Hayang ata da ngai sa ji teman kong ke mo ha ying oklak na. Ngoya biyoy. Sometimes we observe still for unity. Ay asam ma koi ha kama hangga teman iman churches lambe cham ngoe. Ay Arab country me teman pasalan teman mahu mai ha pun miang kama hangga yup nok cham chim me. So we observe.
Hakibu. Hayang boy. Dietary law is different, moral law is different. Kawang au chai bo asida muhiman. Krista tăng pen pai ok lak chine tuman yen nok sa yong pawatuk pu fai chau shia atung lak pu fai ngo ha o se hado yelak pachai tamnang nyau bu ba tuman fe nyom pa de minyong panang kawang nang yen tui sau de yelak pa mui heman pa sa tuman tui te ma hem lok lak hem kocha tenit matat 178 178. Ep so gama tuman mo lancham sa yong ka. plak china tawa ngama khataw ki e tamhu nang ki awang na tumana kawang da minyong phaha yin mai china tumana kawang da minyong phaha tumana lungpu tui sama nok sama semen lampi ma kawang om nang sa dengoi sa kawang da minyong phaha ni sepupa ma teman sa revival o painang tuman yen noksa pumainok ya san ya hama yen yipu hado revival na menga tampa tawkai hado revival ma yo om oklak pa lamma pumainok tang ma iching ma tuman yen noksa ma atu ameng lima mangpong pu iching ma yemai pu anu mong mai lak hango ngai na ta tampa o sa ya hama preparation yung prepare na meng yang tanlak temata pu fai hado revival chan meng na tampa sa tumana yopa chumai wan ma khawang da yu tumana yoblak anyo tumana tanap nyompa yung khu yenyo pu yen maya
ngọ wan de yong yui yen pum de tuk yang chao shie te mana Krista angching me mai tam ya lak Krista tang pen pai ok lak pa lam qualified na meng yang ngọ lak Christian yen chana tuman yen ngọ na tampa sa tumana khawang de yopa yana ta ye pa nang khawang ma pu hangi mui hai man yahu nang ki tuman mui lan khawang da mui man yulak jam sa tuman yob yang tui shawa yopa wang tang ma ngọ pu pa nang mui hai man pu yi như yong china hallelujah praise the Lord upa tumana nang te ya sanyali tumana nang ta minyong fanang chao pa wang tang ma ngọ pu pa yen mai china hipak mai china yongwan pa khawang nang pha pu smelam fi china upa tumana nang ta minyong pha pu wei sa tuman revival o pai nang hado revival la ya ha ma ya sanyale tamata yang tumana talak pa hado revival chana mena tampa yongwan pa nang mapu chumai wan ma yu pui hado revival the poklak china anu lipelo pu ngai na ta tampa tuman ien noksa pumai nok yongwan pa nang ya ha chau kaya nang tuman ien nang pana John pa oh hallelujah praise the Lord nang ta yo pui hallelujah 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 wang tang mango pu pa nang mui hai man pu ien mai china tumana nang ta minyong fa pui hado ngoi kala khat pa ma tumana ya ha ma yan yi pu ya hu pu china tumana revival yong tai tam lenga ngo nang o ba hado revival la ya sanyale pumai no tuman ien noksa kongtap chai le pu yan yi to pu hado revival yong chana meng na tampa kawang nang ta yop nang hado taitam the poklak china anu ka shia lipelo pu ngai na ta tampa lima mangpong pu pumai nok tang mai ichi kuma tuman ien tang mangai na ta ta wang tang mango pu ba nang ataman the chumai wan ma nang atuman the ya kai nang the yop wei sao tuman yu nok ta taman yi tai neng lampang lampa ma maya phau cha pu gari engine ma tuman ien ma tu amengai na ta tam yu nok mai man ngui nang ya ha chao tuman phai tai pha yen khabang nang taminyong phayang yana tai pe mui hai man yu ji sumin ma wang dam khabang di yop wei tola na selpa nang mongai yo amen Mau
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ